Aya basi inkuru ibyucicikana muri iki gitondo cya none ni uko wa mugabo warashe Donald Trump yafashwe guys, bamwita Guman. Icyo udakwiye gucikwa kumenya kuri uyu mugabo ni uko igihe Donald Trump aheruka gutorwa yamutoye guys. Uyu mugabo ni umunyamerika, akaba atuye muri leta ya California, akaba yaratoye uyu mugabo guys, akaba yari ari guseka cyane afite na confidence. Abantu bakose uyu muntu arwaye mu mutwe, ni iki kijya mbere, ni ibiyobyabwenge anywa. Amafoto ngayo guys, ngira ngo muri kumureba, ngira ngo muri kumubona, bamwita Guman. Izi saha ubu tuvugana akaba ari mu rukiko guys, muri Florida mu rukiko. FBI yamutaye yombi na nabi cyane guys, na nabi cyane. Ibaze nkawe bagufashe uri mu cyuho cyo kurasa perezida guys. Ibyo bintu bitekereza, cyangwa se uwahoze uri perezida, abajepe nawe bazi ibyo bagukorera. Ntimuze gucikwa na update zitandukanye zigenda zinyura hano guys, umunsi ku wundi, zijyanye n'uyu mugabo Guman ndetse na Trump. Kandi mukora subscribe kugira ngo tujye tubana, mukanda ku nzogera. Kamala Harris akaba ari kubwira perezida Donald Trump, ese watinye? Ati you scared? Watinya umugore? Donald Trump akazunguza umutwe, bya bindi bye guys, bya bindi bye. Niba mutarakora subscribe, kora subscribe, tujye tubana buri munsi.